in zawai in chabai le vek ule when hi June ni som pathum sang hi le som ni paruk in rin ni nia when a hian oile thingka branch tia thupa section 10 section huam chung ti fai hetlang an nei mek ani ma thana eta section secretary tlangwal kem hing ro puya tlangwal ma thana eta branch oile finance secretary dulalil hung chungi atlang mi som pathum vel an thok chuak theine eta langwal boya eta nula mami an heta hian section leader langwal ti siral dan moya ti thale hle mai chalai tena oile member tena khotlang final akhing himna kan vai hi poimo em ani chalai te khovel ania chalai te hi kong ki ma kan poimo ani nula sang pui po ko thang hetlang thozon nu arun hetlang chun zom vele theya ki thale mai oile thingka branch noi hian section pathum oile zeng section oile tial po section oile pasong section ten oma chu section pathum zinga chuan oile tial po section member te hian tam ber ani helai motor bula lukhum khum thu hi dula ma khumi branch executive committee member ani so ta atlang walma thana bula son pu ti sima som kima oile thingka branch secretary mekhania ta usom te dor chung hi tilang ve rim rimang usom te po u fai thaile na sakhop mai chung an kol tu ber pakhat hi ni vea poimo ni oile thingka branch nuaya sub committee peng poimo tak mai pakhat kumpuan sub committee thupui final athiang himna ti khania final athiang himna thokonga hian kan zawain tran thar zual so so tengo ti in oile thingka branch member te kanin som thar vele ni final athiang himna hi pathian thu ania pathian kan an theina berania chuang chuan khochung a fai lo thiang hlim hianin kan ril ru po athiang hlim tinani khutlang te bal tu le ti nok tu ni lovin khutlang ti moi tu vong thiang him tu me poi mo ber mala tu ber ni tum chawng o
Uai le thingka branch member te kan halam hun zela cậu ran khutlang bây giờ mang ấy tu ni chun zom zel turin in bo sayang o o khati chin khani me ro sen zwa in man nuam vek ule